visoko i da širim svoja krila, i da širim svoja krila, pa da budem barska vila. Ulećele u košutu, 2-3 zbog venira. Pušti tebe, neka jede svoju supune. Ajde ti jednom da uđeš kad čuj. Pušti me. Čuti živina, čuti, dolijao si mi. Čekaj. Praćenje, nije praćenje više kao što je nekad bilo, pješki da se ide. Vidio sam ga dvogledom sa 1,5 km. Dobro. Skida veš donje gaćice sa kako se suša ženama, vidim iza zgrada, skida donji veš. Nije sam. Kako nije si, pomamo, kako nije si. Na drugi... Znam da je bezazlen slučaj, znam da nije za neke visoke kazne, ali ipak ga treba skrenuti pažnju, treba... Gardaš. I u tom smislu, gospodine komandante, ja sam ga doveo kod vas da porazgovarate možda sa njim, on je mlad čovjek. Još nije skrenuo. Si li završio? Jesam. Nećeš više pričati. Neću. Ovdje ne dovodiš privatna lica da ih biješ. To se radi na nekom drugom mjestu. Vidite da ga nisam nijako čuti! A mjera. čuti! 5 eura otplate. Zašto? 10. Da vidimo, hoćeš li još pričati. Ovdje se ne dovode privatna lica da se batinaju. To se radi u prostoriju doma. Ako ti na osnovu tvojih 20 godina iskustva jebenih ništa nisi naučio, kako ću ja razmišljam za tebe i za mene? Da vodiš svakoga koga sretneš na ulicu. Nisam svakoga, on je... Čovjeku je potrebno moguće, što mu nisi paru dao. Potrebne su mu ženske gaće. Ko to krade, ko gleda na to koliko mu fali? Ako neko na onoj mreži 50 gaćica, 48, ako ih je, ko će to da vidi? Ko će da vidi to? Jedna mašina sama za veš može da proguta 1 ili 2 gaćice od tolikoga broja. A da ne zna ni majka ni sestra koliko ih je, niti ko broji kad ih stavlja u onu čuntu. Ali to nije bio samo... Ti si ga vidio. Samo gaćice nisu bile. Bilo je tu trikmajica, bilo je tu ženskih i ostalih nekakvih potrebština. Pi, na što si se spuštio, na što si ti došao u ovakvu državu, na što si ti došao da pi. Hoću da vam kažem jednu stvar. Ja sam došao samo kao da mu neku vaspitnu mjeru, da ga upozorite kao mladog čovjeka. Ja nešto da rečem. Ma ti si slobodan, evo ti 20 eura, evo ti kupi, imaš onamo kod onih gore na malu pjacu, možda ne znam, pošto su nisu više od On me tu. Evo ti 20, nemoj da ga više, nemoj više mi dovodi, ajde ću da doručkujem. Hvala puno, Ajde, doviđenja. A što da znači li to da treba svakog delikventa mlađeg da pustamo? Hoću da vam kažem jednu stvar. Da on će sutra ponoviti isti, možda je problem zdravstvene prirode kod njega. Moraš vaspitno da djeluješ, Gardaš. Pa se vaspitno djeluje, ali tako što ste mu dali novac. Ja neću da vas učim pošlu, vi to znate, ali mislim da su ovo nekakve moderne stvari koje vi niste možda ispratili na valjani način. Tačno. Evo te na 20 eura otplate. Taman onoliko koliko sam ja njemu dao. Ja niti gubim, niti dobijam. Skromno. A ti vuca se i ne dolazi. Razumem, ali... Dolazi. Što se divno mazi, april u Beogradu, miluje joj kosu. Gardaš! Vrati se, rekao sam ti da se vratiš. Što me maltretirate, sad ste mi rekli da napustim prostoriju. Tačno. I sad sam ti rekao da uđeš u prostoriju. Rekli ste mi, pa recite... Ajde napolje. Napolje, brzo. Mrš napolje.